here in front of this building that belongs to Radio Canada in order to denounce a new manipulation which consists of publishing articles which come directly from the Algerian army under cover that these articles were sent by press agencies such as Algerian Press or Agence France Presse. So the manipulation is as follows. The Algerian army writes a communiqué saying that they have captured members of the terrorist movement. L'armée a certifié l'APS, l'agence des informations. تينا استكيتينا لافبي ان فرنسا تينا لافبي ان فرنسا اتزوزريت نتوك ثمورا يتسوتلايس فرنسيس يقدروا ذاك يستني كي صاروم اكن ستنت صاروم كي ساينيز دنا الجزائر يتي تسمح كلام جبان فيرسي ان بو لي شوز يمكن يتواري هذا الفرنساي اللي تسكن لي انستركسيون اللي تتدم مثل الجزائر ابري ساعه هذا سنتي دير بني سوادا ثقيل تسيري جيران نكوني أيني لن تمرتي برانيين نظرة تكوت هنا يسعى نوال أتيدي كمل القواهي لقينا. Beaucoup peut-être qui ne savent pas que le MAC ne lutte pas uniquement pour un référendum pour le Darwa à l'autodétermination. Le MAC il lutte pour un État de Darwa laïque et indépendant, qui veut dire un État qui donne à un être humain le Darwa de penser. Chez nous, ils veulent nous enlever le Darwa pour réfléchir. Qui sont en prison depuis comme 2 ans, pas de faire des actes. Donc, ça c'est un paradoxe. Dans les pays développés, ils donnent le Darwa à leur population de s'exprimer comme ils veulent, clair et net et bien précis. Contrairement à ce régime algérien colonial en Kabylie qui essaie chaque jour de nous arrêter. Mais nous, on va leur répondre clairement. Malgré toutes ces magouilles, malgré toutes vos manœuvres machiavéliques, vous n'arriverez jamais à nous faire arrêter. Parce que nous sommes des